دسته پرورده و فێرکردنê ya Herêma Cizîrê ji bo xwendekarên peymangeha amadekirina mamosteyan şahiyeke derçûnê li dar xist. Malbatên xwendekaran û nûnerên Rêveberiya Xwesera Bakur û Rojhilatê Sûriyê beşdarî şahiya derçûnê ya li bajarê Qamişlo bûn. Di şahiyê de 264 xwendekarên ku xwendina xwe birin serî derçûn. Di şahiyê de axaftin li ser navê Rêveberiya Xweser û desteya perwerdeyê hate kirin. Axêveran balkişandin ser perwerdeya bi zimanê zikmakî û diyar kirin ku bi saya şoreşa 19 tîrmehê perwerdeya pir zimanî hate destpêkirin. Piştira xwendekaran bawernameyên xwe wergirtin herûha komên hunerî jî berhemên xwe pêşkêş kirin. Îro ev şehî li dar ketiye ji ber derçûna 257 xwendekar ji peymangeha Hesekê û Qamişlo bi hemî branşên xwe bi serkeftin xelas kirine û îro derbasî qada pratik bûne di hundirê dibistana de ne kar û xebatê xwe dikin ji bo gukaribin ji bo alîkar bin bi mamosteyê xwe kevin re gukaribin asta zaroka û dibistanê me hem bi hem roj bi roj bilind bikin. Ez vê şahiyê pîrozbahiya vê şahiyê li hemû xwendekar mamoste û milletên Bakur û Rojhilatê Sûriyê pîroz dikim. شخوا اف درچونه هانه جبو ما گلکی بقیمته جبر کو ایرو روجن بزمان خو درچونه یعنی وقت گو بعربی ته گوتن تخرج یعنی راستی جی گرنگیا اینا که وقت کل جمع هي یعنی ایرو بقیمته زمان خزانن ام بچاندا خزانن یعنی ایدی مناس کر به ایدی برانش منی کو گیای چه استه یعنی ایدی ام بزمان خود خوینن شخوش دربه و حمتشته ام دبینه ایرو گلک ما مستج حمه پیمانگاه درچونه جبو بیناکه جی جبو ما کردا سرفرازیه کی پر بلنده شخو برانشه کو از دخوینم جی موزیکه دناو ماموستین اکو دخوینن بری و آنا دبیجن برانشه کی هم اولو ام بیجن ترفیهیه یان جیولو ام بیجن ام دما خو در باز بکن لنا ایرو روز ام تکفن کراهیه هر برانشه کده بنگه خونی خورد هه بنگه خونی زانستی هه